Manipur ko democracy mak welen samte rule of law mak mai thalai na India khore kalang bam kani the Central Forces kagwai Manipur khore tat panin na the village volunteer kagwai tong kholai nimnu mage India government roi subam mai thiak hailani mage khani Manipur kandi hai subak nu mage to mai slogan aju kaulana Kakching district bangkhau nai mai suknu assembly constituency tuang Cyril nam khau dula nai jingbang mera paibi kagoi roi rally takan the rally khautai Cyril khongnang lekai kharoi Cyril lamlo ngan na takane rally khautai Cyril apunba mera paibi general secretary ke hais bala roi pian mak mai aju chain daw kane India di tongan ta derge bo wafam se ai koi India sakada ise gomenda ai koi di khola ki tahan ge aduna koi ne sin mera le ni si de bani aduga loinana indagi force mai atu na tanda nasagi maram nda halan biduna ai koi di na laita ba se in na pan ngamba Manipur mo hen do koi pan dei ahun suda ai koi di yan dang na da sa sing thagat pa yaroi yan dang na ni sa sing gi kudu tulai thagat pa yaroi hai ba se ai koi ama toina khongjang jangting bani Committee on Protection of Maitai Victim More Roileng mai Langbal Chara Tamba tumai kamung akampat relief camp khaw sai takai kan the kamung khawtai koki militant roi more chura champur khani Manipur kabam mai bai khabam mai intai me kagoi tuang kai sam su kasi lautina inta Manipur injang khonai mai relief camp kho bamam mai inmate kagoi rani kamung khawtai gwang ga jaw laukane Manipur kho babam mai jati kanai tuang irang re kalam suna kapanti kalau kamai intai menun kagoi tuang bumang tai Dam mai pu pam khau khamnam mai makna bam kadiu khangra kolum mai mung tat pakane ko convener COPMEVH khuraijam khamba metai roi kamung lam khau sa kane aha mongtada mangkonia mukhrumjiri phatkidraba kuki haiba jati amakakna akhoida khangudana landa rakadigi ngasi akhoi imphalgi mafam asida changjafam mafam kaya da changjafam lawraga leiba asida Laigidraba Paipu Layukrava Amadi Sagai Sagagi Laigidraba Halaman Sindiki Mafam da Mapuda Akoina Saratam Zaba Akoina Hekatam Zabagi Foramadu Pangtok Seveni Jana Neta Irawat Memorial Trust Roy Tingkum Pum Leng Wang Mai Kamung Saini Jana Neta Hizam Irawat Tuang Reksanai Nakatum Tak Mai Kamung Babupura Tuang Irawat Complex Kau Takai Kante Jimet tuang lifetime President Dr. Chandam Kamal Singh Rajalo mai bangkau Irawat tuang statue kau mun kalau kane kamung kau tai jiribam kau nai mai CSO leaders community leaders kani social worker aju re guang gazau lo kane kamung kau tai Jimat celebration committee tuang chairman A Manmohan Singh Roisa kamai kiuto tat kamai kagan asa hu to Irawat kamung haidai na tat guang kan tonge tiki Indaw Manipur to irang roi kamong hai samna munna kalauna kamong takai lau kane. Imbu na Jimet Celebration Committee Convener M. Romeo Singh roi saka may kiuto. Hizam irabot roi Manipur may kang talaw kan may ta makum na. May goy na hizam irabot pay kam suy na tagudiko to na saka ne. Kamong tuang kadam akatso na tingjin kuang pungo makay kay migan kaw. Irabot tuang statue kaw mayram kat puni to na ni saka ne. Tat kamay September 3 na pungo tingjin kuang churup makhay zeng kaw kangla tombi kaw bam may liang may marian may ta UNLF roi set may LPG gas plant deng kaw lat thalana bay lau koray kabiu kante marian may hay liang maye Thompson Gas Agency tuang gari driver reto na say asay liang may naga kati may rong di Manipur tuang President Matthew Chunbaw rimay akani General Secretary Rofika New Mai kanay roi sway sulaw na sapa kamay latay Mariam Mai hay Thompson Gas Agency tong driver akare UNLF roi bailo koroi kahu baitoy law dina naptu sajang no mana renda ma azu areu na bame dina sai UNLF roi sumay tiag hay naga may kagway ta challenge sumay tiagay itra pianmak may indaw kanay Marian Mai ta kuki may kang tamay khani kage nay may potsay supply suway ito na kuway income law lana bay kantongay ito na sai Mitong tiyak ay Concerned Authority roi kage nai metan sintaw law na huduan kaw mikup may si metiyak padan makhang karam lawo to na ni sakne. Tad ka may September 2 na pungu na Security Advisor roi kuki may Special Force Militant Gun Pai Sukubu roi Manipur ko intay metari adaw kang Myanmar ka roi gut kante to na
sakamai khani Manipur Chief Minister tong Secretary Ningthaujam Geoffrey Roy 25 September khau kuki me militant gan phai siku Manipur khau Rongmei Chamv mage public kagoi lungai mangna bam khang ti thai pat kamai mikup mai double engine sarkar Roy drama tali bam me thia kagoi hai inthak lo tho tana Indian National Congress Manipur Roy sakane imbu na mikup mai propaganda social media khau pulo bam mai khorwai Manipur kho bam mai intai me goi hai thaingam puni the tana ni sakane imbu na Kuki Student Organization Cycle Block to Information Secretary Thangau how to boy Roy ti thai pat kamai thailai na Manipur ko pat bam mai irang roi kalam suna guang puni mai September chuina chanai khani chuina tasat khau school college ka goi bang lau khang sa kan the imbu na sa ka me kyuto school khani Kuki Student Organization ro education ta thuk na laba me ti ki Manipur ko pat bam mai situation hai chiret gu bam me thailai na ani upanti sep sumai roi in thuk liangai tuna la the mai goi roi musong lo padiu khang sa ka ne Indo Myanmar khau kilometer chingkhat phai suruk rekdai na kathum khau smart fencing rang khang jai milung khau tan sin thau puni the tuna lumnu me cham khoroi phangai Bharat tuang ram kilometer phai khat ringu dau hai indang ni tong ram makhe tuna sai imbu na saka me kyuto border tuang outpost ka goi ni ka siam thau puni the tuna saka ne outpost ka siam lo me roi border khori gan subam mai personal nun ka goi khang dau cha me nai puni tuna ni sai imbu na Assam Rifle official akhat roi saka mai kyuto border fencing rang mak mai bam goi hai di thuak akhat ni khau nai me jeng roi rang mak tongai tuna saka ne kathan mai pi rang na me khau CCTV khani motion center ka jaw mai smart fencing tan hai sin thau puni the tuna saka ne none Rongmei district hai Manipur district pang khau temperature ka leng mai district akha suna bam khau electric hai ka gan chana guang mak mai khani jang pungu churuk hai mai gong mak khore praja ka goi khang renra ma area bam the tai kamai August bu khau tai none district khau MSPD Shield tong general manager MD Riyajuddin Khan kapum ka gwang tanglana none tong power station khau gat ba mai pochai ka goi jai melung khau tan sin thau punite kani CSO village leader khani Rongmei bazar board khani electric department ka goi kariuna meeting Rongmei bazar office khau sakan mai latte asai September bu luai ni mai ngan na sin thau mok pujang ro electric he ka gan chana gwang kan makhe online application online classes online interview online examination khani private khani government office kau online process ka goi tan tanu manabam the imbu na bank hospital school college khani bye bye me office aju khani problem face na bam the tuna sai newspaper electronic media khau none district to mailam hai sagwang kan the akhani concern department khau memorandum aju ni tilaw kan the ti ki tan sin thau mangna asai ngan gwang kanai station khau staff guard mai khani mechin hai karan rana chinsu me gugoi hai nu makhe kathan ti gwang khangni salo kane ti ki asai ngan na tan chin thau mana gwang ka mai re kalam suna mai gwang mok me rona public me ko goi khang renra mai pai na ari bam thei tuna sakane joint civil organization roi tausiam subdivision tong jurisdiction khau September chuina padai jingmang jipchung kharoi national highway 37 khau indefinite total shutdown ka hau kan metai asai ngan na takai na bame JMA Student Organization Manipur Tausiam Area Student Organization Zaramram Segment Boys akani Tausiam Headquarter Student Union kariu na mitong ban hai kaw kon tongai Temenglong District Headquarter khonai me Tausiam SDO office ti hai Tausiam Subdivision Headquarter khau kalai kelau khang State Government kani concern authority khau kagan tingsang si na memorandum aju ti lau kan sini asai ngan na chulo mangna gwang kane imbu na jang tamru longkau kalai laukhang civil organization aju roi sagwang kan tonge tiki ram sak mangna sulo mok pijang roi mitong indefinite ban hai tatkai kan tonge tuna sai mitong ban hai government roi demand tai tiwang tak maksan ta kai na bampani tuna sakane balung khau sisoi me patong nai te state government roi kredit la ni nai tuna ni sakane imbu na balung khau fire service electricity medical education institution khani media to thing mage CK Glocal repang methalai na ban heroi kalam sunan taunga milung ka to siso me pat mage tuna sai World Suicide Prevention Day asai National Health Mission Bangkok District Health Society District Mental Health Program khani National Health Mission Thobal roi leng mai mung asai Thobal wangmata ba khau nai mai New Era Higher Secondary School khau takai kan the
changing the narrative of suicide with a call to action start the conservation to meladun bangko Chief Medical Officer Thaubal Dr. Y Nokul Roy kamung kaipo khani kamung khautai Medical Officer ajure gong gazaw lokone Environment Day le kariang nai na Prime Minister Roy Kashyap lo ek pet ma kinam campaign asai Directorate of University and Higher Education Bangkok Thaubal College Thaubal Aikoi khani NSS unit Roy leng mai jang ne khatong tree plantation drive asai Thaubal College kau takai kamthe College tong staff khani student kariu na college campus kau thingbuan phai khat dau ling lo kanthe College Principal Professor M Bina Devi Roy sakame kitho ani udang kho koi na nai na ba me ko goi hen sun thal lawlana hu duan thauda na mai khang gai me environment laudu kho to mai machun bang ko Prime Minister Roy Kashyap lo mai campaign le karyang nai na thingbo lik me tan he takai to ngai duna sakane make our Mother Earth more beautiful, a better place and a safer place for us and for the generations to come. Rastia Poshan Ma Lilong Block Tongsuna Oinam Sawambung Awang Lekai Committee Hall Kau CDPO ICDS District Health Society Thabale Kariuna Takai Kanthe Kamung Kautai Pradhan Kumantem Ranjit Singh DPO ICDS N Parango DPM CIS Pasanta Singh Khani Bye Bye Meju Reguang Gazaw Lokane Kamung Kautai Intu Mainun Khang Sanitary Patch Jat Lokane Kapum dit ma intu menun akhani intu me pui nun ko goi khang calcium le iron folic ni jalok ne cham ngal lo the